lava n'wi tivaka kahle va n'wi vitana GT. Gezani Thomas Chauke a ri n'wana wa Jaburisa na N'wayingwani Chauke va le ka Sifasonke eka Nkulu. Endzhaku ka loko a ta va tsandzekile ku ya emahlweni na tidyondzo ta yena loko a ta va pasile standard 6 eMatsambo High School, GT u hetelele a xambirile eJoni laha nga kuma ntirho eFlonky Bakery hi lembe ra 1978. Hi 1980 u kume ntirho eWimpy Bar loko a nga se hetelela a tlhelerile ekaya laha a nga hetelela a tirha esupermarket ya Skol. Khombo ra kona i ku GT a nga ha ri kona eka leyi misava, kambe yena u hi siye na ndhaka ya vuyimbeleri bya yena. Vuqambi bya yena byi sungule hi 1960 loko a ta tlanga switendele na sivara wa yena Mbazima Baloyi loyi a nga simeka ntlawa wa MD Baloyi na Nkuri Sisters hi 1977. GT u ve xin'wana xa swirho swa bende yaleyo laha a tlanga bass guitar. Bende leyi yi kumeke yi ri karhi yi tsendeleka na Transvala hi minkarhi ya kona laha a va tlanga na vanhu vo fana na Elias Baloyi, mani wa mina wa nkoka, MD Shirinda, wala naisha khona Zulu ya nyoni madoda iyaphinda ishaye, Reverend Chawana, Madak Bomba na van'wana vo tala. 1984 GT u pachukile a ya tiendlela ya yena bende laha nga kumeka a ri mutsari na muhumelerisi wa tinsimu ta yena. U tirhisanile na vanhu vo fana na Sira GT Ngoveni, Sira Active Mukhari na Msindi wa Penny loyi a nga un'wana wa vayimela ku langwa eka masagwadi ya hina nyan'waka. GT u kayakayile ku kondza loko hi 1988 a ta kuma nkateko wo kandziyisa album yena yo sungula Supporter No. 1 na khampani ya CCP Records. Album leyi yi xavise ku tlula kwala ka 150,000 wa tikhopi. Hi 1989 u tlhandlekerile hi Supporter No. 2 leyi a yi ri na tinjamba to fana na Vanhu va Misava, album leyi fikelele xiyenge xa gold enkarhini lowu GT a hisa. Hi 1990 Supporter No. 3 yi landerile laha hi nga twa tinsimu to fana na Mapololo na Rhandza Dyondo. Endzhaku ka ku hundza emisaveni ka yena ku ve na album ya vumune leyi nga humesiwa. Hi minkarhi ya yena GT Chauke a ri ngwenya yo ka yi nga tshami ematini, futhi u pfunile na le ka van'wana lava a va lava ku humelela ku fana na yena. Ntsongwana wa yena Morris Chauke na n'wana wa yena Sidwell Chauke lava nga tinkambi namuntlha i switsundzuxo leswi a nga hi siya na swona eka vuyimbeleri bya yena. GT u siye nghamu na vana vanharhu na hina rixaka lava hi tinyungubyisaka hi vunanga bya yena masiku hinkwawo. Namuntlha loko hi tlangela goza ra hina ra vu-12 ra masagwadi ya vuyimbeleri bya Xitsonga, swi fanerile ku endla tanihileswi hi nga endlisa xiswona eka Paul Ndlovu, Peter Tinnett, SJ Khosa na Obed Ngoveni hi ku hlonipha mutumbuluxi wa vunanga na ngwenya